Dobar dan, dobrodošla Jovana. Evo nas na 6. i posljednjem predavanju iz serijala Ljeto sporog poduzetništva. Ovaj serijal će biti dostupan kroz cijeli 8. mjesec na mom YouTube kanalu, a onda ćemo se dalje vidjeti kamo ćemo ga pospremiti da bude trajno dostupan svima zainteresiranima. Moja današnja gošća je Jovana Jovanović, ona je agilna trenerica. Za sve koji ne znaju, to je jedan pravac, pa rekla bi, razmišljanja, ali Jovana će nam i sama reći nešto malo više o tome. Zašto sam Jovanu uopće pozvala i kakve to sve veze ima sa sporim poduzetništvom? Kao za vas koji možda gledate ovo kao prvi video, odnosno kao prvo predavanje iz ovog serijala, sporo poduzetništvo je jedan, pa rekla bih, pokret gdje poduzetnici zapravo govore ne brzini u smislu brzine ganjanja profita, nerealnog i često neodrživog rasta, i kroz ova predavanja smo mogli vidjeti kako to utječe na naše i zdravlje i naš osobni razvoj i našu izgradnju nekakvih zajednica koje to nisu, odnosno zajednica koje to jesu. I danas, evo, šećer na kraju nam je tu Jovana da pričamo o organizaciji. Organizacija je zapravo jedna od onih stvari koje se često uparuje upravo s tom brzinom i upravo s time da mi sad nešto moramo što brže postići, i onda kad se jako dobro organiziramo, biti ćemo jako brze, efikasne i sve će to nekako poletjeti u nebo s nekakvim često nerealnim očekivanjima. Ono što se često događa je da je to upareno opet sa nekakvim marketinškim porukama koje se baziraju na osjećaju krivnje i sa time da moramo promijeniti sebe da bi bile uspješne poduzetnice. Kome dovoljno prati zna da se ja onako svim srcem borim protiv toga, jer smatram da ne moramo ništa mijenjati, možemo uvijek neke stvari poboljšavati, možemo drugčije prihvaćati drugčije načine razmišljanja, možemo se dopustiti da nešto što smo sad bile uvjerene nije točno i nije ispravno, međutim ono što mi jesmo mijenjati ne moramo. Pa sad, Jovana, ja sam s tobom surađivala kao klijentica i naša priča je nekako počela kao klasična marketinška ljubavna priča, u smislu da, s obzirom da se ja bavim content marketingom, ja sam negdje na prijelazu 2021. u 22. preuzela jedan Jovanin freebie, znači jedan besplatni materijal koji me oduševio, i tu sam ju negdje počela intenzivno pratiti na Instagramu i kroz njezine newslettere, i jednostavno nakon cijele nekakve predivnog sadržaja koji Jovana producira na temu koja je totalno drukčija od svega što sam mogla čuti o organizaciji do tada, ja sam 2023. zapravo kontaktirala Jovanu za suradnju i postala njezina klijentica. Radili smo upravo na organizaciji i postavljanju nekakvih sistema u kontentu. Kad sam Jovana tebe pitala kako da te predstavim u ovom ljetu sporog poduzetništva i kad sam rekla da ću napisati da si agilna trenerica, nekako smo se nasmijali i rekli da i onako većina ljudi ne zna što je to. Pa bi sad voljela da nam predstaviš Jovanu kao osobu koju je njezina osobnost dovela do toga da u velikim korporacijama radi kao agilna trenerica i Scrum Master. Da nam malo kažeš što je to kao koncept i kako te je zapravo sve to skupa dovelo danas u poduzetničke vode, gdje radiš sa klijenticama, kao što se radila sa mnom, vodiš grupne programe i predivne radionice uživo. Pa prvo, hvala ti na ovoj lepoj najavi, hvala ti na pozivu i hvala svima vama što ste imali strpljenja da prođete za mnom kroz ove tehničke nejasnoće. Ja to nekako kao agilni trener, Scrum Master i tako dalje ne koristim mnogo u svom sad marketingu kada sam samostalni preduzetnik, jel? To je više nekako vezano za identitet, moj korporativni identitet, ali zapravo to je toliko jedna lepa rola, jedna toliko lepa uloga, da mi je u stvari sad žao da ne objasnim šta to tačno znači. Ili kad pričamo o Scrum Masteru, to je zapravo coach, ništa komplikovano, samo što u sebi nosi taj, ajde da kažemo, tu reč master, znači neko ko je masterirao poslovne procese, ko je masterirao neke timske vrednosti i ostale, ajde da kažem, principe koje je agilna filozofija, to si dobro rekla, agilnost jeste način razmišljanja, jeste filozofija.
i koje se više i više firmi uvodi u svoj sistem. I to nije ništa novo, hajde da kažem, baš dugo to postoji na tržištu, samo je tipično dosta za IT industriju, jer nekako IT industrija se najbrže razvija, najbrže uvodi promene i prosto gde god da se okrenemo, jeli, nekako sve je IT. Ali, sa druge strane, kad pogledamo veš mašinu, i to je IT, sad možemo preko telefona, jeli, operi mi veš, sad stavi na centrifugu, sad ovo, sad ono, automobili i tako dalje, tako da ceo taj, ajde da kažem, agilni sistem se uvodi u neke druge industrije koje nisu isključivo sedimo, pravimo aplikacije i jeli sad smo kao nekom IT tržištu. Između ostalog, bolnice neke, na primer, rade po agilnim sistemima, proizvodnja, ajde da kažem, automobila, aviona, avionska industrija i tako dalje. Znači, to se sad stvarno globalno raširilo, a između ostalo, kada se nešto tako raširi, kada postane neka buzzword, jeli, dosta firmi to usvaja u svoj neki, kada kažem, identitet i brand pogrešno. I ja to volim da kažem, spolja gladac, iznutra jadac. Znači, ono što tržište vidi, ono što klijenti vide, to je sve ajme meni, ali bi ja bila deo ovoga, dok im se unutra ljudi raspadaju. Znači, sistem im se raspada, poslovni procesi se raspadaju, ljudi ulaze tako lako u burnout i unutra vlada jedan haos, ali smo ga mi upakovali jedan ukrasni papir i stavili smo mašnu na njega i to je baš neki skup ukrasni papir, neka baš skupocena ukrasna mašna, kako tržište, jeli to s polja ne bi videlo. Sad, ja neću da pričam o velikim kompanijama i tako dalje, tvoje pitanje je bilo šta me uopšte dovelo tamo, jeste zaljubljenost u taj proces. Znači, ljudi sad često pričaju o tome, svi tražimo neku svoju svrhu, zašto radimo to što radimo i ono što Simon Sinek objašnjava da znamo svoje veliko zašto, je preduslov za sve u životu što radimo. Znači, prosto, ja nisam tu sad nešto pametnija od svih drugih, pa ja kažem, to nije važno, jel? To je najvažnija stvar koja postoji, ali onda ide jedan narativ koji kaže, nije važno kako ćeš nešto uraditi, važno je da znaš zašto to radiš. I tu stave tačku i kraj. Ja sam ono kako. Ja sam bukvalno neko ko je u tom procesu i koji pomaže ljudima da izgrade svoje kako. S jedne strane imamo product ownera ili ti osobu, sad da se ne frljam nekim izrazima ovde, ili ti osobu koja ima viziju za razvoj nekog proizvoda. Razume tržište, razume problem koji rešava, razume svoju ciljnu grupu, razume tipologiju klijenata, osobenost, karakter i tako dalje i zna da taj proizvod rešava neki konkretan problem, da on može da se plasira na tržište, da pokriva neku određenu nišu i tako dalje. A sa druge strane imamo tim koji treba da razvije taj proizvod, jel? Koji kaže, ok, sad ćemo mi da razvijemo taj proizvod iz tvoje glave. Ja sam u stvari most između njih. Jer ono što product owner misli da pa to se podrazumeva, to svi znaju, ništa se ne podrazumeva i niko ne mora ništa da zna. O tome treba da se ogovori, o tome treba da se, jeli, hajde da kažem, sarađuje, da se prosto uđe u neku dublju analizu i neku dublju diskusiju. I ja u stvari pomažem da oni lagano pređu preko tog mosta napred, nazad, kako bi izgradili proces u kom oni neće izgoreti za kvalitet koji dobija klijent. Znači, ja prosto sam tog nekog razmišljanja, meni su, na primjer, vrednosti poređene tako da su mi ljudi na jako visokoj lestvici mojih vrednosti, znači odnosi, ljudi i sve što se tiče ljudskog stvora, ajde tako da kažem. Sa jedne strane jeste to klijent, ali sa druge strane koliko me košta razvoj tog proizvoda ako će moj tim sutra da izgori i da 50% njih ode na bolovanje i da 20% njih da otkaz i da, ne znam, dožive nervni slom i tako dalje. Moram te samo oprosti prekinuti jer ovo je toliko dobro opisano, zapravo cijela poanta tog našeg osobnog odnosa u nekom sporom poduzetništvu je da mi kažemo koliko me ovo zaista košta, mene kao mene. Znači, mi sad tu i dotaknut ćemo se poslije toga kako je zapravo dosta ovog marketinga koje mi konzumiramo i kao konzumenti i kao osobe koje bi ga trebale izvršavati u svojim firmama, koliko je on namijenjen za timove, zapravo ne za pojedince kao jedno. Ali koliko nas košta da nešto iznesemo pred naše klijente, da to bude dobro, da to bude kvalitetno i je li to vrijedno zapravo te razine i burnouta i stresa. Evo, prošli put smo pričali o stresu, o hormonima,
o nekakvom osobnom osjećaju u tome svemu, pa i recimo i u majčinstvu, sve ove teme koje smo pokrili, koliko je to vrijedno. Znači, ta naša firma treba imati vrijednost ne samo prema našim klijentima, ne samo prema profitu koji za nas, koji nam omogućava neke druge stvari u životu, nego i vrijednost nama osobno koji se nalazimo u toj firmi kao radnici ili ako imamo zaposlenike i našim zaposlenicima. Evo, oprosti na prekidu, ali morala sam ovo dodati, jednostavno je bilo presavršeno. Ne, lepo si uskočila, lepo si dopunila zato što to jeste istina, ali moramo biti, ajde da kažem, fair, klijenti ne znaju koliko to košta, oni ne znaju. Ja sad radila sam jako puno sa inženjerima i ja često kažem inženjeri su onako najkreativniji ljudi sa kojima sam sarađivala, iako važi neki mit za njih da nula kreativnosti, ali oni ceo svoj dan provedu ispred tog računara, kodiraju nešto, rešavaju neke probleme i prosto oni nisu svesni da se u njima krije neko znanje koje ne koriste uopšte. I onda ja tu nastupam sa ulogom trenera. Znači, puno tog design thinkinga koristimo, puno to mi zovemo hand knowledge ili ti znanje koje dolazi iz naših ruku, jer su naši receptori mozga povezani sa našim rukama i kad mi stvaramo nešto našim prstima, sad ovdje sigurno ima umetnika, oni to najbolje znaju, to je bukvalno ono kao protočna energija da sva kreativnost, inspiracija i sva taj neki lep drive izlazi kroz naše ruke i stvara nešto što je taktilno, što je opipljivo. I ja to donosim u IT industriju. Znači, moji timovi igraju Lego sa mnom, slažu tamo neke kockice, dosta art terapije koristimo, dosta design thinking procesa i tako dalje. E sad, ja ne bih da pričam mnogo o tom nekom, ajde da kažem, korporativnom identitetu, ali ja sam iz tog identiteta izašla u neki one man show identitet, jedan preduzetnik, preduzetnica, solopreneur, jer smatram da je ovo toliko važno, da je toliko vredno i da je toliko korisno, da je to uticalo na moj identitet i ja ne želim da budem neko ko je deo kulture, spolja gladac, iznutra jadac. Znači, ako ćemo da radimo, hajde da ga radimo kako treba. A ne da se pretvaramo, jer nam treba dodatna energija koju mi ulažemo da se pretvaramo da smo nešto što nismo. I onda je to za mene rasipanje energije. Mislim da u poslovnim procesima mi često kažemo za optimizaciju procesa, najgora moguća stvar koju bilo ko od nas može da uradi, ne samo firma, već uopšte mi preduzetnici koji radimo samostalno na tržištu, jeste da optimizujemo procese koji nam uopšte ne trebaju. I oto da sve pričat ćemo malo i o produktivnosti, o toj organizaciji, planiranju, ali oto da toliki, ajde da kažem, eksponencijalni rast svih tih aplikacija, sistema, platformi, da nam pomognu da budemo što produktivniji, da bolje planiramo, da se bolje organizujemo, što je u stvari rasipanje energije, rasipanje resursa, rasipanje vremena, jer nikada nije do nekog alata. Postane samo sebi svrha, jer u principu naša organizacija, planiranje, razne, što kažeš, i aplikacije i papirnato planiranje i kako god hoćemo planiranje ima svrhu dok je njegova svrha da nam pomogne, a ne dok samo sebi postane svrha i gdje mi više vremena provodimo na planiranju i u planovima nego zapravo u činjenju i gdje nam to zapravo postane jedna smetnja koja nam oduzima vrijeme u danu. Dosta često ovako kada pratimo naravno i ono što ja nekako sa svom silom trudim da ljude naučim da kad im neko nešto daje i besplatno kao informaciju, uvijek da se nauče gledati marketinšku pozadinu iza toga. I dosta često se nešto stavlja kao moranje, kao nekakav must, bez toga se ne može, a to zapravo nije istina. To je samo odgovaranje na otpor pri kupnji treba li meni ovo. Ne trebaju nam sve stvari i neke stvari nam zapravo u životu počnu biti smetnja i trebamo nekako sami za sebe odrediti kada nam bilo što nam je u životu korisno počinje biti ispunjavanje još jednog zadatka. Znaš kako, Ana, meni je to super, meni su to članovi mog tima nadenuli kao nadimak, ali oni kao često kažu za mene, Jovana nije došla tu da nas nauči ništa novo, već da nas oduči sve staro. Jer kad posmatramo sistem,
prirodno je da mi trpamo stvari u sistem. Daj ovo, nova informacija, novi freebie, novi program, novo oni, trpamo u sistem i sistem se prosto zakoči. Mislim, nema gde, nema levo, nema desno, ne može da diše ništa u njemu. A moja uloga trenerska jeste da dođem, da vidim taj kako izgleda sistem, zajedno sa svojim kolegama, zajedno sa svojim saradnicima, da kažem, ok, ajde da počistimo ovaj sistem. I mnogo više nam energije treba za stvari koje treba da se odučimo, nego za stvari koje treba da naučimo. Ne možemo naučiti nove stvari ako nam je sistem sa kojim trenutno radimo već zagušen. Znači sve novo što upijamo je prosto waste ili ti otpad. Da. Ono što smo dosta kroz nekakve sad poruke u zadnje vrijeme razmjenjivala sa dosta žena, a posljedica svih ovih predavanja je bio taj neki moment da trebamo sebi dopustiti da smo u krivu. Znači da sve ono što znamo, pa čak i ono što nam je možda funkcioniralo u neku ruku, da možda nije ispravno sad trenutačno, ne zato što to negdje nekim ljudima ili nama čak u nekom momentu života nije bilo istina, nego zato što jednostavno nam sada trenutačno ne služi ničemu i ne funkcionira. I baš tako da dopustimo da čak i, znači da sve što znamo, da postoji nekakva druga verzija tog znanja koja nam možda sad bolje paše u životu. Pa evo, ne znam koliko tebi to leži, ali meni to onako dosta i u principu je neka vrsta znanstvenog istraživanja i ljudi misle da znanost funkcionira na načinu, kad pogledamo kroz povijest znanost se mijenjala i to ono drastično. Ljudi su mislili da je zemlja ravna, pa sad znamo da nije, iako neki još i dalje to misle. Znači, čak i neke stvari koje su bile ono kanoni se pokazalo da su jednostavno da nisu istina. Tako da si trebamo negdje dopustiti da smo u krivu i da nekako cijele sve svoje procese promatramo sa znatiželjom i da dopuštamo, evo što kažeš, da neke stvari jednostavno otpustimo da bi druge stvari ušle, umjesto da samo stavljamo novo, bez da smo počistili. Kao u nekakvom našem ormaru, bazična neka organizacija, ako mi kupimo nove stvari, nešto iz ormara mora izaći. Ovo je super što si spomenula, zato što verovatno bih zaboravila da kažem da jedan od principa agilnosti jeste to da se sprijateljimo sa greškama. I ne samo u tome, u razvoju proizvoda, plasiranju usluge, kako god da okrenemo, već u tome da možemo pogrešiti u komunikaciji sa kolegama, da možemo pogrešiti u proceni, da možemo pogrešiti u vezi saradnje sa klijentom, marketing kampanju koju imamo, nebitno, ali da se sprijateljimo sa greškama. Jedan od osnovnih postulata jeste upravo to, zato što da bismo kontinuirano i kontinualno unapređivali sebe, svoju, ajde da kažem, i organizaciju, saradnju, timsku sinergiju i ostalo, preduslov za to jeste da pravimo eksperimente koji mogu da budu uspeli, neuspeli. I Agile je u tome jako dobar, zato što prvo i osnovno niko ne voli da pravi greške i on sa sobom nosi sijaset neprijatnih emocija i mi ne bismo svesno da se izlažemo tome. Pa onda ako velimo, hajde mi da to nekako izbegnemo. Kada stalno to izbegavamo, onda nemamo prostor za učenje. Ono što Agile ohrabruje u organizacijama jeste, ok, znači nismo se jutros probudili sa namjerom, idem ja nešto da pogrešim, baš će biti super, jel? Ne, niko nije ustao sa tom namjerom, idemo da radimo najbolje što umemo, najbolje što znamo, najbolje što možemo, u datim okolnostima, sa datim znanjem i sa datim resursima i kapacitetom kojim raspolažemo. I to je taj neki mindset kojim se vodimo. Da ćemo pogrešiti, za to postoji mogućnost, ali ne idemo svesno u tome da izbegnem grešku. Zato što kada se greška dogodi, postoji principi po kojima mi posmatramo tu grešku. Znači, šta radimo sa njom? Ok, nešto nije uspelo. Ajde da vidimo, nemoguće je da nije sve uspelo. Neki delovi su bili vrlo uspešni. Daj da ih izvadimo, pa da ih ponovimo u nekom drugom procesu. Gde smo se, ajde da kažemo, zeznuli, jeli? Ok, šta nam ne treba, šta je bio višak, šta je bilo suvišno. Znači, to je jedno dekomponovanje svega toga gde ljudi prilaze svojim greškama iz pozicije naučnika. Ja imam hipotezu, idem da je testiram. Ona može da ne uspe, može i da uspe. Kako god da se desi, ja sam naučnik i tome pristupam kao, vidi, ovo je otkriće. I sa tim ću nešto da uradim. Što ne znači, ovo moram da kažem, ovo mi je jako važno, zato što mislim da i narativ nekako na društvenim mrežama vrvi od toga da neuspeh je samo povratna informacija, ideš dalje, pičiš dalje. Ne, neuspeh sa sobom donosi neko razočarenje.
A mislim, nismo mi sad namjerno radili to da nešto ne bismo uspeli, jel? Ideš sa tom namjerom da će to da uspe. I normalno je da pustimo sebe, da pustim i kolege, da pustim tim, da pustim sebe da se razočaramo i da prođemo kroz tu emociju. Jeste ona povratna informacija, ali to ne znači da se mi nećemo osjećati loše ako se desila greška, ako nismo bili u pravu, ako osjećat ćemo se možda malo ono kao... Da, ovisno i o tome što je, ali definitivno neće biti predivan osjećaj. Ono što ja recimo kada nešto napravim, kada nešto pogriješim u svom biznisu pa i privatnom životu, prihvatim to kao nešto što se sada dogodilo, ali ono što sam tu htjela zapravo reći je da mnogi čak ni uspjehe ne sagledavaju što se tu dogodilo. Znači imam konkretno jedan sad baš slučaj jedne klijentice koja je, primijetila sam da stalno trči za nečim novim, tako je došla i do mene. Znači novo, novi mentori, novi oni, a ne sagledava ni zašto nešto nije uspjelo, ali čak ne sagledava ni zašto, pa smo baš na tome radili, da sagledamo zašto je nešto uspjelo. Ako ti je nešto uspjelo, i to isto treba u principu sagledavati kao i neuspjeh. Jer ako se u nekom procesu dobro osjećamo, i to je nekako moja poanta i nešto što ja primjenjujem u vlastitoj organizaciji, ako se u nekom procesu dobro osjećamo i on se iz nekog razloga kolabira, ne znam, nešto nam se poremeti, više ne možemo ga pratiti, i ajmo vidjeti što smo to radili, što je to bilo dobro u tome i zašto je zapravo ne odbaciti cijeli koncept i krenuti na novi, nego opet izvući dio koji je bio uspješan, a pogotovo kad je nešto nas služilo duže vrijeme. Kako u organizaciji, tako u marketingu, tako i u prodaji, tako i u cjelokupnom biznisu. Znači, mi ne sagledavamo biznis kao nekakvu takvu protočnost da se ništa ne vraćamo. Znači, poanta u biznisu i poanta u učenju o sebi i o svojim emocijama u biznisu, u svom tom nekakvom razvoju, je da stalno sagledavamo što je bilo i dobro i što je bilo loše. I da onda pokušavamo to dobro ponavljati, a loše izbjegavati, uz nekakvo saznanje da je možda bilo loše jer je nekako trenutačno taj neki, ne znam, moment zašto se nešto loše dogodilo i pokušati doći do stvarnog razloga zašto je nešto pošlo kroz zlo. I sa tim se slažem svakako, evo, sad ću malo da se nadovežem na to. Pravi je i izazov trenirati ljude i razviti veštinu u jednom, ajde da kažem, timskom radu, da ponove uspeh. To je jako veliki izazov. Evo sad kad posmatrate sebe kroz ulogu svog identiteta preduzetničkog, znači mi sad radimo ili kao solopreneurs ili kao mali business owneri, imamo možda manji tim, 2-3 ljudi, kako god okrenete, i desio se neki veliki uspeh u vašem poslovanju. Jedna od stvari koje u Agile-u se promoviše jeste prvo da uvedemo u poslovni proces slavlje. Jako je važno da slavimo, a ne da skačemo odmah na drugi cilj i kao idemo. Kada proslavimo, da se uzemljimo u toj dobroj emociji, da taj uspeh se dogodio zato što smo mi nešto dobro radili. Ja za planiranje uvek volim da kažem da je to, planiranje nije ništa drugo, već ono kad stigneš na kraj puta, vidiš ono što te sačeka tamo, to je ono što si usput radio. Nikakva velika filozofija, jel? Znači, prvo to slavlje da se ubaci u poslovni proces kao jedan od događaja koji je redovan, koji je to, znači to nije nešto van radnog vremena. To je nešto što pripada poslovnom procesu, jel? I druga stvar jeste da taj uspeh isto analiziramo i da vidimo kako možemo da ga ponovimo. Jer nećemo da živimo u uverenju da smo lansirali neki program, prodali neku seriju proizvoda i tako dalje, da nas je ona reč, jel? Kao ta. Ne, nije. Nešto sam jako dobro radila. I želim da osvjestim, da imam šta sam to jako dobro radila, zato što to hoću da ponovim. Tako je. I upravo je to nekakav sukus. Ja sam ovako dok pričaš vidim koliko je stvari zapravo preuzeto u mnoge programe, iako možda ih ne nazivaju agilnima, ali koliko je stvari preuzeto kao nekakvi principi i zapravo dosta dobro funkcionira i kod nas malih biznisa. Jer ovo što smo sad pričale i neka tvoja iskustva koje se pričalo, možda se neko pita, ali to su timovi, kako da ja to prenesem sebi, pa upravo sve ove stvari koje smo naveli mi možemo raditi sa punim saznanjem da nismo timovi, da smo jedna osoba i da je onako
da ne očekujemo od sebe da smo timovi, ajmo to tako reći. Da, ali kad pogledaš unutar nas jeste ceo jedan tim. Kada smo preduzetnice, umešalo se tu i moj identitet majke, i moj identitet supruge, i moj identitet, znači svi ti neki identiteti su se isprepleteni tu i to jeste neka, zato nam je planiranje organizacije mnogo važno, da bi svi ti identiteti mogli da žive punim plućima, a ne da se satremo od posla i da ovi drugi čekićaju kao, kad ćemo mi da dođemo na red? Tako da ne dopustimo zapravo tom jednom identitetu da uništi cijeli naš ostali život, pa koji god da to identitet bio. Ja sam već više puta zapravo pričala o svojoj neurodivergentnosti kroz razne moje kanale, odnosno ADHD-u za koje sam spoznala da ga imam u kasnim 30-ima. I dio tog sindroma je zapravo i kronična neorganiziranost, odnosno ono što sam ja shvatila da je to barem u odnosu na pojam organiziranosti kakvom sam ga ja smatrala da bi ljudi trebali biti organizirani i što je organizirano znači. I nekako najveća ta promjena koja me i ta spoznaja donijela i koja se dogodila u mom životu, pa posljedično i u mom biznisu, je kad sam shvatila da ne postoji zapravo definicija ispravne organiziranosti, nego da postoje neki sistemi koji nas ili podržavaju nas kakve jesmo, ili nas ne podržavaju. I ono što se bila prije spomenula, nadovezuje mi se na ovo, je ta energija. Jednom ADHD-ovcu, pa rekla bi i drugim neurodivergentnim ljudima, znači kojima su mozgovi malo pospojeni na drugačiji način, treba jako puno energije zapravo da neke uobičajene sisteme, ako uzmemo neke knjige o organizaciji ili ako slušamo nekakva uobičajena predavanja koje naravno puno ljudi ih služe, nama treba jako puno energije da bi to pratili i da bi zapravo maskirali da mi tu sudjelujemo. Znači treba nam jako puno energije da održavamo nešto što nam zapravo ne funkcionira za nas, za naš način razmišljanja, način kako dovodimo zaključke, način kako radimo akcije i neka ograničenja koja idu naravno uz taj sindrom. Ono što želim reći da jako puno energije ide na zadovoljavanje forme, a ne na ispunjavanje onog što bi forma trebala biti. I nekako pokušavajući biti standardno organizirani i produktivni, mi zapravo postajemo sve manje produktivni i sve nekorisniji. Pa ono što bi voljela da prokomentiraš je tvoje viđenje produktivnosti i organiziranosti i kakve veze taj agilni način razmišljanja ima sa traženjem nekog svog puta, znači kad smo u nekoj posebnoj situaciji. Pa, produktivnost, ajde prvo da krenemo iz početka, baš ćemo lijepo da ga pojednostavimo pa da uživamo u cijeloj priči. Prvo, sve te reči koje koristimo da bismo objasnili koliko je neko dobro organizovan, koliko dobro planira, koliko je produktivan i tako dalje. Produktivnost, efektivnost, efikasnost su reči koje su namenjene da opišu rad mašine. Došle su sa automobilskom industrijom, kada je Ford izmislio onaj prvi automobil i pokretnu traku, on je prosto čovjek skapirao da na toj pokretnoj traci ljudi posle 8 sati rada osjećaju neki zamor materijala, jeli? I onda rekao, ok, važi, evo to će biti standardno radno vreme, 40 sati. Kad je to bilo, a gde smo danas, niko nikad više nije preispitao te radne sate, vreme se ukoliko, promenilo i tehnologija i obim i priroda posla kojim se bavimo, ali mi dalje radimo tim standardom od 40 sati. I onda je krenulo kako najbolje, opet sad ulazimo na produktivnost, kako najbolje da iskoristiš ti 40 sati, da u suštini radiš što manje, a proizvodiš što više. Pa je ono što si ti rekla, i ta produktivnost ništa drugo nego ono što stavim kao input, to ću dobiti kao output, jel? Znači prosto neka kvantitativna mera nekog utroška rada, jel? Koliko sam sati radio i tako dalje, a dolazi iz Fordovog vremena. E sada, produktivnost prosto kao takva jeste, jer mi svi manje više smo radili u nekim sistemima i deo smo nekih sistema. Ako nikad niste bili ni u kakvoj firmi, bili ste u školi. Tako da, eto ga i tu radimo. Mislim, bili smo svi deo nekog sistema, jel? I onda mi u stvari svoju ličnu vrednost vezujemo za to koliko smo sati utrošili u radu za nešto. I daću primer. Ja sam
dugo imala to uverenje i daću svoj lični primer. Radila sam na nekom projektu pre par godina i ja nisam prosto mogla sebi da priznam da je taj projekat meni piece of cake. Da ja stvarno mogu sednem za sat vremena to završim i idem kući. Jer nije vredno. Ako ste nešto završili za sat vremena, to baš sad, moraš da se pomučiš za to, moraš da radiš. A mi se stalno uklapamo u tih 8 sati. Mi moramo puno sati da utrošimo i da potrošimo za nešto da bi to vredelo. A onda tu ide ta lična vrednost, to je ono jer mi dobijamo priznanje od naših kolega, šefova, saradnika, na osnovu toga koliko smo mi zauzeti. To je ono otprilike. Reci mi što treba, ne mogu sad, aj sutra pustimo. Znači to su te stvari gde mi srljamo, jurimo, radimo, oko nas je haos, ne stižemo ništa, ali taj osjećaj da mi vredimo, jel? Pa sad ovde je puno ljudi koji se bave, koji rade na sebi, neću sad ulazim u tu temu, ali naša lična vrednost, mislim, se ne definiše uz pomoć bilo kakvog rada, stvaranja, stvaralaštva, mislim, vredimo samim tim što postojimo, jel? Ali ono što smo utuvili sebi u glavu jeste da to što dolazi iz sistema. I ja imam neku svoju ličnu definiciju produktivnosti i za mene produktivnost nije ništa drugo nego strpljenje i vera da će rezultati doći, čak i sad ako ih ne nazirem ni najmanje. Znači, ne vidim ih, ne osjećam ih, ali radim i verujem da će oni doći kad im bude bilo vreme. Sad, produktivnost jeste, preteča produktivnosti jesu posloženi prioriteti. Znači, moramo da znamo šta je meni važno, zašto mi je to važno i koliko sam ja spremna, znači koju cenu sam spremna da platim, da radim na tome. Kada je to usklađeno, onda sam ja produktivna oko stvari koje za mene imaju smisao. Jer nije poenta da samo proizvodimo. Poenta je da stvorimo nešto što je nama daje taj osjećaj unutrašnje ispunjenosti, zadovoljstva i da kažem, na ovom sam radila, brate, mili, ali ovo dobro. Onda i ta prirodna pojava i poziv za tim slavljem dolazi kao neka, da kažem, prirodna reakcija. Mislim, ovo treba proslaviti. Ali za to nam je potrebno da budemo fokusirani, da budemo prisutni i da malo usporimo. Jer ti kad kažeš sporo preduzetništvo, mi uopšte ne pričamo ovde o brzini, da li neko ide sporo, brzo, puž, ne znam šta već, lav, leopard i tako dalje. Ne pričamo o brzini uopšte. Pričamo o kvalitetu stvaralaštva. Koliko sam ja zadovoljna s ovim što sam proizvela, koliko je to vredno i korisno za moju zajednicu, za moje klijente i koliko sam ja za milimetar, znači za mali mili neki promil nečega, učinila ovaj svijet boljim mestom za život. Da. To je produktivnost. To je definitivno nešto što kada pogledamo ono što sam ja imala problem razmišljajući, pogotovo možda čak manje o produktivnosti, a više o organizaciji, je bilo to da kako organizacija mora izgledati. Znači, to je ono što si sama rekla. Ja nemam te, ne znam, kad se sjetim mojih uvijek bilježnica gdje bi vodila, čekaj, samo malo, neko nam je uključen. Sekund. Jelena. Znači, bilježnica gdje bi ja vodila u svojoj firmi kad sam radila prije, bila sam voditeljica prodaje, onda gdje bi se ja vodila svoje bilješke i kad se usporedim to sa kolegama koji su imali to-do liste, ispunjene kalendare i tako dalje, to je uvijek izgledalo vrlo kaotično. I onda sam ja tu imala osjećaj da to samo zato što to ne izgleda kako bi trebalo izgledati, da to nekako manje vrijedi. Isto tako, cijeli pojam zašto ja radim, kako ja to radim, način na koji to radim, nije bio onako kako to treba izgledati. Znači, nije čak baš ovo bilo zadovoljavanje forme. Iako sam se loše osjećala jer ja ne mogu zadovoljiti formu. A ovo mi je super to što si ti sad rekla. Često su zapravo moji rezultati bilo puno bolji nego rezultati nekih mojih kolega koji su bili jako organizirani. Jer uopće nije bila poanta o tome. Bila je poanta o tome zašto ja radim to što radim, način na koji radim, sentimenti za toga što ja radim. Znači, čak kad ne govorimo o mojoj kontenti, nego kad govorimo o prioriteti, koje su stvari koje bi ja
i dan danas imam dobro zapravo posložene prioritete, jako dobro, bez da su oni negdje fizički zapisani, bez da sam napravila cijeli vision board. I zapravo evo gore je napisala Vanja da i ona ima ADHD i da to prepoznaje kao svoju snagu, a ne slabost. I tu je ta ljepota kada shvatiš da ti trebaš tražiti svoj sistem. I da samo zato što postoje sistemi, da ne moraš čak biti ni u jednom. Evo, ti si radila sa mnom, pa znaš šta smo radili na mom sistemu i kako je to bilo nestandardno zapravo. Ali mi kada radimo na nekom svom sistemu i kada znamo zašto to radimo i koji na kraju za sebe želimo, ne koji želimo output u smislu proizvoda, nego kako se mi želimo osjećati u tom procesu, onda ja mislim da možemo pričati o pravoj organiziranosti i pravoj produktivnosti za život. Znači da ta produktivnost nama donese nekakvu radost, a ne da donese proizvod. Ford na traci pa mora napraviti toliko automobilskih dijelova, nego znači ta produktivnost i ta organiziranost nama donosi zapravo zadovoljstvo umjesto proizvoda. A proizvod je posljedica više nego fokus. Pa evo, rekla bi nekako je to da evo, to je nekako moja možda nadopuna ovom što si ti sad rekla vezano uz taj drugčiji pogled na organiziranost i produktivnost. Jeste, ali uskočit ću ovdje samo da kažem još jednu stvar. Sistem je da se menja. Znači mi kada pronađemo neki sistem koji radi za nas, on radi možda za sada trenutnu sezonu mog života, postojanja, poslovanja i tako dalje. I on treba da bude agilan, da ja mogu kada promjena nastupi, kada je predvidim, kada osetim i tako dalje, da mogu da ga promenim. Znači on mora, agilnost nije ništa drugo nego visoka stopa prilagodljivosti na promjene, na razlike, na neuspehe, na uspehe, na sve. Znači ta prilagodljivost, znate i sami da zapravo najjači element nekog sistema je onaj koji je najfleksibilniji, koji je najprilagodljiviji. Tako da sistem možda radi sada do kraja godine za mene, eto ja sad se selim, uzela sam novu kancelariju, dobila sam neki novi tim, možda neki sistem, ali suština iz tog sistema je uvek u suštini ista, jel? Ne znam kako to da kažem, ali znači mi menjamo sistem i ok, ovo više ne radi za mene. I evo sad da budem malo konkretnije sa tim, primer, ja to često govorim i svojim klijentima, ali prošle godine kad sam prestala da radim, ja sam lik koji ustaje u 6 ujutru, odmah tu pravi doručak svom detetu, vodi ga u vrtić, dolazi na sastanak, radi to u 3 ga pokupi, dođe kući, ide u prodavnicu, znači sve poslagano. I ja sam morala tako da radim jer ovdje nemam baku, deku, nemam nikog da mi čuva dete, imam visoko odgovoran posao i morala sam da nađem neki sistem koji je super posložen da radi za mene, jel? I kada sam prestala da radim, ja se, ljudi moji, sećam, ja sam čekala taj dan kao ja sad prestajem da radim, ja, bit ću slobodna, bit ću ovo, bit ću ono, baš sam bila sretna. Ja se budim taj dan, ne znam ni koliko je sati, ni koji je dan, ni ništa, krećem tu kao pravim doručak, vodim dete u vrtić, sva ta frka, kao idemo, i meni moj muž kaže, ali gde žuriš? Mislim, gde žuri, odvedi ga u 9, šta sad, ne mora više idu u vrtić u 7:30, razumeš, nemaš sastanak, nemaš... Ja kao, aha, okej. Mom telu je trebalo toliko dugo da shvati da je ono sad može da spava do 9, da ja više ne moram taj mehanizam da koristim, jer ja sad mogu drugačiji neki sistem da napravim da radi za mene. Ovo je bio samo stari obrazac ponašanja, jer ja za drugi nisam znala. I meni je trebalo da pustim sebe, da pređem, znači ta tranzicija kod mene trajala 2 meseca. Dok sam ja provalila šta ja volim da radim ujutru. Jer nije bilo vremena. Sad, to je možda nešto što meni onako blago izaziva frustraciju kada vidim sve, da mi kao ustajem u 5 ujutru, onda upalim mirišljavu sveću, pa onda malo radim journaling i tako dalje, da se to prodaje kao to je visoka produktivnost. Jeste za tebe, ali ja ne mogu pored 2, 5, 1 dece, pored takvog posla, pored ovog stila života, znači taj osjećaj krivice koji nam nabace to, jer ja ne mogu sad ustanem u 5 i da upalim mirišljavu sveću i da radim journaling, već ne znam gde mi je glava, gde su mi cipele, gde mi je, jel? Ali kada sam došla u tu fazu sad mogu, ja sam pitala sebe, ok, ja sad imam vremena, da li ja zaista želim da ustajem u 5, da palim mirišljavu sveću i da radim journaling, ja sad imam vremena, ja sad mogu to da uradim. Znači to je stvar prioriteta, ono što je nama važno. I to što nam je važno će vremenom postati nevažno ili će se menjati, neke druge stvari će doći
Važnosti se menjaju i ništa od toga nije uklesano u kamenu. Zato sve što radimo treba u sebi da sadrži jednu dozu fleksibilnosti i prilagodljivosti i onog dubokog razgovora sa sobom, da sebe pitamo zaista svaki put da li je meni ovo zaista važno? Da. Evo, klimam cijelo vrijeme glavom, da. Ono što mi je posebno zapelo od ovog svega što si rekla je to da ti je trebalo 2 mjeseca i tu je ta sporost. Gdje mi sebi moramo dopustiti da tranzicije nisu nešto, bez obzira koliko mi kognitivno nešto odlučimo, dovedemo odluku, ti si dala si otkaz, promijenila si svoj život, zbrojila si zašto to radiš, sve je bilo lijepo posloženo, ali tijelu je trebalo 2 mjeseca da se navikne na novo stanje. I često se tu zapravo događa ta frustracija gdje mi ne dopuštamo nekom prirodnom procesu da se odigra, jer nam se čini da ljudi te promjene rade preko noći. Ili čak možda i kupimo nekakav program koji nam obećava da će se to dogoditi u nekakvom vrlo kratkom vremenu. Integracija svega što mi naučimo i svega što odlučimo promijeniti, pogotovo kad su to neke promjene koje nisu malene, koje nisu sad sam promijenila jednu sitnicu, nego sam promijenila cijeli životni stil jer sam odlučila dugoročno da je tako bolje. Ali ako je nešto dugoročno bolje, onda treba i dopustiti toj promjeni u organizaciji da se dogodi. Ono što je mene kao neurodivergentnu osobu spasalo doslovno je ta maksimalna fleksibilnost. Znači da nešto što meni se doslovno događa da mi stvari funkcioniraju mjesecima ponekad, znači ponekad danima, ponekad tjednima, ponekad mjesecima i onda da u jednom danu prestanu funkcionirati. Kao da nikad nisam to radila. Znači nema navika je pa si tebi sad to ušlo u naviku poslije 25, 60, 100 dana, nebitno. Znači ja sam 6 mjeseci svako jutro vježbala jogu, 6 mjeseci. Onda nisam i onda više nisam nikad. Tako da dosta, znači te nekakvu svoju različitost, kakva god ona bila, imala ona neku etiketu ili nemala, nebitno. Kada ju prihvatimo i sad ovo dizanje u 5 mi je smiješno, ti znaš kad smo ja i ti radili da sam se ja intenzivno dizala ujutro, jer mi je to bio najtiši dio dana, jer sam tu uspjela neke stvari riješiti, to mi je jako, jako odgovaralo. I onda u nekom momentu je to prestalo i onda sam se dizala ponedjeljkom i utorkom u 5, ostale dane nisam, sad se uopće ne dižem u 5, pa ću se možda na jesen ponovo dizati u 5. Znači, apsolutno je nebitno i to ne garantira nam nikakvu produktivnost, jer ono što sam ja primijetila je kad se na silu dižem u neko vrijeme koje nisam povezala ni sa onime što radim, niti ništa, i kad počnem sebe gurat negdje gdje mi trenutačno nije mjesto, da onda i ta moja produktivnost pati. I onda ja se mogu zbilja dignuti u 5 i gledati u prazno 2 sata. Yes. Neću sigurno ništa napraviti u tom periodu. A nisam ako se voli, neću se dizati što ti kažeš, ne znam, čitati knjigicu i palit mirištave svijeće koje svakako neću jer sam alergična na njih, ali znači, nije to nešto što je meni gušt. Veći mi je gušt onda sjest popodne ili predvečer sa tom istom knjigom i nekakav ritual imati u nekom drugom dijelu dana nego u 5 ujutro. Ako se dignem u 5 ujutro, digla sam se jer mi je mir, tišina i apsolutno nemam nikakve distrakcije i onda mogu puno toga napraviti. Ali to ne funkcionira uvijek. Tako da ta nekakva maksimalna fleksibilnost je definitivno nešto što, pa ja mislim, neovisno o tome kako nam mozak funkcionira, je nešto što je uvijek dobro prihvatiti. Evo, ovdje ću samo dodam za tu maksimalnu fleksibilnost. Kada posmatramo agilnost, to je prostor između ove 2 tačke. S jedne strane imate krut sistem koji je vrlo rigidan. To su oni ljudi koji planiraju bukvalno svaki minut svog života i nema ostavljene trunke mesta ni prostora za neku spontanost, za neka životna iznenađenja, ne daj Bože za promjene koje nismo želeli. Znači to je jako jaka struktura i jako visoka rigidnost, nikom to ne preporučujem. Sa druge strane ima visoka stopa fleksibilnosti, to je ono što čujem od svojih klijenata kad mi kažu nemoj me majke ti to da planiram, to ništa, ja želim to intuitivno, želim to spontano, da, ali kada je toga previše, onda vlada jedan haos u kojem ste vi preopterećeni. Između postoji jedan prostor, to je taj agilni prostor koji kaže ja planiram toliko, imam strukture, toliko imam, ajde da kažem, neke forme,
da tu moja spontanost i moja intuicija mogu da žive. Tako je. Da je to sigurno mesto za moju spontanost i za moju intuitivnost. I kada se to spoje u jedan agilni sistem, vi onda imate sve. Od organizacije i strukture koju pratite, koja vas štiti od tog haosa, a sa druge strane ne podržavate tu rigidnost i to ajme meni, ako se nešto promeni, gotovo, sve pada u vodu. Jer žene često to rade. Urade neku, mislim, žene, kakav i ja, brate mili, ja sam to radila. Mislim, mi, ajde da kažem mi. Dobro, Često se desi neke žene, stvari. ja vjerujem da većinu ovoga će i gledat žene i naravno su i muškarci dobrodošli, ali nekako i moj kanal se obraća ženama, tako da nema tu neke greške. Da, svakako, već mislim da nisam ja sad tu neka bogom dana kao meni se dešava, desilo se milion puta u životu. Znači mi, često se desi da uradimo neku stvar kao visoka fleksibilnost, jel, kao ja sam spontana, ja sam intuitivna, onda sebi nabijemo takav neki u backendu, neki haos da više ne znamo ni na čemu radimo, ni zašto radimo, ni kada radimo, ali se vodimo tim da će nam struktura to, uništiti. To je upravo dobro što si rekla. Prosto. Ajde, izvini, nešto mi je kasnilo. Ajde. Znači ovo je upravo ono što si rekla i to sam i pokušala prenijeti, da tu fleksibilnost, maksimalnu fleksibilnost ne u skakanju sa zadatka na zadatak, nego maksimalnu fleksibilnost u načinu na koji ćemo se organizirati. Znači, nebitno je kako to izgleda, bitno je da pratimo nekakvu strukturu koja nam u tom momentu paše da bi bila struktura. Znači, da ne bude ono, sad sam se jutro probudila, svako jutro izmišljam i ovo nanovo šta ću raditi, nego da tu ipak postoji nekakav sistem, ali da tom sistemu dopustimo da bude fleksibilan. I da ako nam, ne znam, u nekom periodu godine, mjeseca, whatever, paše da to bude 5 ujutro, onda je 5 ujutro, ali ne znači da ćemo biti manje produktivni ako tih 5 ujutro, ne znam, od 5 do 7 mira i produktivnosti nekad prebacimo u neko popodnevne sate ili uopće se ne dižemo ujutro jer nam to ne odgovara i tako dalje. Želim reći da struktura je potrebna, ali nema jedno lice. Evo, to bi nekako tako nazvala. Ta struktura nema jedno lice. A to je mene u puno godina kočilo, što sam ja mislila da je samo ako ja imam do detalja raspisan kalendar, ako imam strukture u task listama, ako koristim ne znam koliko, da ću onda biti organizirana, odnosno da onda jesam organizirana. Onda sam shvatila da kad to pokušavam na taj način raditi, da se puno više zapletem u to da ja organiziram i pokušavam se organizirati, nego da zaista nešto radim jer ne ostane vremena, jer jednostavno moj mozak trebamo ekstra napor da bi se ja ukalupila u taj kalup. Pa evo, čisto kao nekakav mjera ljudima koji se možda ne nalaze u standardnim procesima planiranja, odnosno teško im je pratiti nešto što postoji, sad napravi ovo, pa napravi ovo, pa napravi ono, da si puste tu nekakvu fleksibilnost, odnosno da uzmu iz različitih sistema različite stvari koje im odgovaraju i stvore nekakav svoj sistem. Tako je. Jeste, i preispitivanje toga, znači ti duboki razgovori sa sobom, da li mi je ovo važno, koliko mi je važno, koju žrtvu treba da podnesem ili koju cenu treba da platim, jer sve nekako plaćamo. Ne mogu, evo, ajde ovdje isto volim da budem realna i da nekako to približim, u redu, usporiti, pitati sebe šta je važno, biti u momentu, ne žuriti, ne juriti. Ali ja sam prva koja kada je nešto važno, ja mogu da sedim i do 1 ujutru, da zavrnem ovako rukave i da ga radim do 1, 2 ujutru. I to su jako retki momenti, ali oni postoje. I to ne znači da sam se ja nešto loše organizovala i da nisam dobro planirala. Ne, već to je taj projekat, to je sada važno, to radim na tome, nije ni bitno. I pitala me jedna moja klijentkinja pre, ne znam, nekoliko meseci, kao, pa Jovana, ja sam usvojila taj Scrum i krenula sam da radim po Scrumu, meni taj Scrum, život mi je promenio, meni je to sve sjajno i onda je došlo leto i ništa. I ja kažem, dobro, i šta je tvoje pitanje? I ona kao, pa šta sad da radim? Rekao, pa ništa, nastaviš da si stala. To je toliko jednostavno, nema šta da popravljate, nema šta da se krivite što ste ispali
iz sistema, iz šina i tako dalje. Samo nastavite, znači pokupite sve delove i kaže da sam stala, ok. Preispitam sebe, jel mi to važno, jel sam završila, jel treba nešto da izbacim, treba nešto da ubacim, jel mi treba pauza, jer na kraju krajeva sve je copy-paste iz prirode. Priroda ima svoje sezone i prosto po sezonama treba da da postoji naš biznis i kako mi radimo u našem poslu. Leto, jesen, proleće, zima, znači za sve postoji sezona i za svaku sezonu postoji određen sistem koji to podržava. Super, ovo mi je baš lijepo i da, mislim da definitivno, jer i same sezone, vremenske prilike utječu i na to kako mi i možda i gdje smo fizički, ali ne samo to da sad idemo na neka ljetovanja, zimovanja, nego nije mi isto raditi ako sad razmišljamo ću otvoriti vrata, prevruće mi je, hoću upaliti klimu, znači meni je definitivno ljeto uvijek bilo najneproduktivnije jer mi je prevruće. Da. Tako da evo, zašto je bilo sve ovo, ne znam, u usporavanju, nije čudno da ljudi ljeti usporavaju jer jednostavno je prevruće za raditi, pogotovo evo vidimo kakva je klima i kako će biti. Ono što je u toj nekakvoj produktivnosti, gdje se mi fokusiramo ovo što se ovo super s ovim Fordom što se navela, koliko ćemo inputa imati i onda koliko ćemo proizvesti dijelova auta, odnosno u nekakvim našim svjetovima je koliko imamo klijenata, koliko smo zaradile novaca, ne znam koliko smo sati radile, koliko smo manje radile, nekako onda se stavlja i naglasak da se treba raditi 2 sata dnevno, ako nisi dobro organizirana, ako radiš 8 sati dnevno kao solo entrepreneur, jer ne znam, nekakvi nerealni opet standardi koliko bi vremenski trebalo raditi u jednom danu i tako dalje i tako bliže. I nas obično u osobnoj produktivnosti ono što mi brkamo je količina toga što smo napravili, što smo proizveli, a zapravo sama produktivnost općenito ima i kvalitetu i efikasnost u sebi, kao nekakve 2 točke. Sad, mi u sporom poduzetništvu možemo reći, ok, nije nam fokus na nije nam fokus na tom outputu, znači nije nam fokus na broju klijenata, nije nam fokus na tome koliko smo proizveli, koliko smo zaradili itd. Međutim, ono što nekako moramo opet imati fokus na nečemu. Pa onda možemo reći da nam je fokus na nekakvom zadovoljstvu, ono što se bila i sama rekla, koliko smo mi zadovoljni s ovime što smo proizveli, kako taj način rada, kako naši odnosi s klijentima, kako naši odnosi s onime što proizvodimo ili pružamo utječu na naše zadovoljstvo životom. Znači kako se ja sad osjećam nakon ovoga, hoću li otići i plakat 3 sata ili sam se napunila energijom jer mi zapravo stalo mi je do ovoga što radim. I sveukupno koliko imaju te posljedice, koliko taj biznis ima posljedice na naš život, na život naših klijenata, na život nekakve zajednice. Sad, to je nekako to sporo poduzetništvo. Znači, pomakli smo fokus sa produktivnosti koja proizvodi na produktivnost, odnosno na impakt onoga što je proizvedeno na nas i na zajednicu. Ti si jednom prilikom, u nekom blogu sam to tvom našla ili newsletteru pisala o zdravoj produktivnosti. I pa sad evo ukratko, jer malo smo se zapričali, moram priznati da smo već došli do 11 sati, a ja sam još nekih par zanimljivih pitanja, pa evo ukratko, što je to zdrava produktivnost i kako možemo promijeniti pogled na produktivnost da bude zdravija za nas? Taj tekst je baš lep, ako vas ne bude mrzelo, pročitajte ga, stoji tamo na mom blogu, ali prvo i osnovno hoću da kažem da ponekad, a to ponekad je postalo sada vrlo često, je važno ono što ne radimo i mnogo važnije od onoga što radimo. Tako da, evo i Bojana će imati jedno pitanje, tako da to je prva stvar, nije bitno samo šta radimo, već i stvari koje ne radimo i da budemo vrlo jasne sa tim kada pričamo o zdravoj produktivnosti. Druga stvar jeste, ja mislim da sam i ceo taj blog tekst završila sa nekom svojom misao iz dubine duše, što bi rekli, ali mi vrlo često umemo sebe da okrivamo zato kao ja sam ništa nisam radila, kao ništa nisam stvorila ovaj mesec i ja na primjer sam uzela jako dugačko, ajde da kažem, jednu dugačku pauzu, radila sam nekim drugim stvarima koje su za mene bile neprofitabilne, znači nema para u njima, ali bile su mi jako važne i bile su mi neophodne
I to je potrajalo malo više nego što sam ja želela da to bude, jel? Ali ono što je meni bilo važno u svemu tome jeste da sebe u tom trenutku prigrlim i da ne krivim sebe što moja pauza traje duplo duže od onoga što sam ja mislila da će mi biti potrebno. Jer na kraju dana, kada sebi zalepimo tu etiketu, ništa nisi radila, ništa nisi završila, ništa nisi postigla i tako dalje, treba da se setimo jedne divne stvari, a to je da smo živele. To je jedno od najvažnijih i najsvetijih zanimanja koja postoje i sasvim su dovoljno da bi se svrstale pod okrilje produktivnosti. To nisam ništa radila, ne, ja sam živela. I to je tu bi stavila tačku. Tako da, mislim, ta cijela zdrava produktivnost jeste da izađemo iz onog narativa koji kaže zaslužila sam odmor, naporno sam radila ova 3 meseca, pokidala sam, stvarno sam zaslužila ovo letovanje. Prvo, to ne morate ništa da zaslužite, odmor nam je Bogom dan. I on treba da bude inkorporiran u svaki naš dan. Znači, a ne da se pokidamo od posla, znači eksponencijalno da se pokidamo i onda idemo na odmor u kom se oporavljamo od toga što smo radile. Znači, odmor je da u njemu uživamo, da budemo apsolutno cijelim svojim bićem maksimalno u tom nekom užitku, a ne da se oporavljamo od napornog rada. Zato što to onda nije odmor, to je bolovanje. I to je jedna od stvari sa kojim se ja svađala u korporaciji sa mojim šefovima, kada oni meni kažu, dobro, evo sad se vraćamo posle korone, by the way, ta pandemija je stvarno nama ulila nekako kolevaka u mozak, nam je sipala to da mi možemo da radimo koliko hoćeš. Znaš, sedneš ujutro za taj kompjuter i do uveče, kao šta, kao prošlo vreme. Znači, to što mi idemo u kancelariju, taj put koji prelazimo do te kancelarije, on je jako važan. Put koji prelazimo od posla do kuće je jako važan, jer na tom putu se ja isključujem. Vi kad radite u home office-u, vi nemate taj gap između da se isključite. Ja zatvorim kompjuter, ali džaba, idem da kuvam tamo i dalje mislim. Sam poslala fakturu, knjigovođa me zvala ja. Znači, nemam taj neki prirodan proces da dovedem svoje telo u stanju toga, više nisam u toj prostoriji, više ne radim, to isključujem se polako i dok dođem kući ja sam isključena, jel? Tako da ta korona nam je donela taj osjećaj, taj lažni osjećaj da mi možemo puno da radimo, a to nam nije prirodno. To prosto nije prirodno. Tako da ti neki jednostavni savjeti koje sam ja, na primjer, radila sa svojim timovima i na koji svi prevrću očima. Ja svaki put kad to kažem kao, majke ti nemoj, Pomodoro tehnika. Ali ta Pomodoro tehnika, to je mali boost osvježenja za naš mozak, za naše telo i to je samo 5 minuta posle tih nekih, hajde kažem 40 minuta nekog fokusiranog rada, da pogledamo kroz prozor, da odemo do kuhinje, da zalijemo cveće, da se vratimo. Ljudi misle izgubit će fokus. Ne, već ćeš sipati gorivo da možeš da nastaviš kako si radila. Vrlo neke bazične stvari. Ja kad radim sa klijentima, oni meni kažu za jako malo stvari kao ovo mi je potpuno novo. Znači sve moje klijentkinje su obrazovane, eksperti u svojoj oblasti, rade na sebi, svašta nešto znaju, svašta im je nešto poznato, ali ja nisam tu da radim sa njima još na nekoj novoj stvari. Ja sam tu da preispitam ove stare i da odvadimo ove koji su u međuvremenu postale beskorisne, a zauzimaju mesto. Da, i da im ne tražimo uporno mjesto ako nemaju za nas funkciju. Odnosno da stavimo negdje na neku policu da kažemo ok, ovo znam i da aktivno promišljamo o tome kad smo u nekoj novoj situaciji što sa police mogu uzeti i staviti u sadašnji sistem. Umjesto da stalno pokušavamo nešto novo. Jer ponekad neke stvari koje nam sada ne funkcioniraju možda i hoćemo u nekom drugom periodu kad bude puno bolje. Meni što se tiče Pomodoro tehnike, ponekad funkcionira, ponekad ne funkcionira. ADHD-ovci uđu u taj hiperfokus, to se meni događa. Ja jako volim svoj posao i onda mi se dosta često to dogodi. I nekako sam sad shvatila da onda mogu jednostavno to koristiti, umjesto da bježim od toga i da to pokušam prekinuti. Ali da ovo što ti kažeš, recimo moje, ono što sam ja u zadnjih 2 godine shvatila, je da je ovih mojih mjesec dana offline meni jako puno donese u život, ne zato što ja imam potrebu se maknuti od posla, maknuti od ljudi, nego sam imam potrebu maknuti od informacija. Da, puno manji priljev informacija i onda se moj mozak uspije koliko toliko odmoriti, jer ovo sve je meni zapljuskivanje informacijama
i sitnim informacijama i tako dalje. Tako da svi moramo naći negdje svoje nešto što nam funkcionira u našim okolnostima, ali ono što mi je super i što se kroz zadnja 3 razgovora proteže i s Nikolinom i sa Zoranom, sa tobom, je taj mikro odmor svaki dan. I ovo ti sad rekla, čak i nakon nekakvih perioda fokusa, da se odmaknemo, da pogledamo u nekakvu prirodu, da odmorimo oči zapravo i da uzmemo po meni iz tih. Svako od nas može naći nekakav način. Moj način je recimo da zatvorim kompjuter, sakrijem mobitel samo od sebe i onda imam taj manjak informacija, što u mom slučaju znači jako puno. Ali opet nekom drugom može znači nešto drugo. Tako da naći se što je za nas stanje odmora. Što je za nas uopće, što nama to puni baterije. Jer meni ne puni baterija ako ja sjednem nešto čitat, ako ja samo doljevam ulje na vatru. Znači ako ja sjedim, čitam, znači meni puni baterije kad smanjim pritok informacija sebe. Tako je. Pa biti... To je jako dugo trebalo da shvatim. Jer biti svestan koji tip odmora nam je potreban. Nije odmor samo fizički odmor, idem na more u Grčki da se kupam, da ronjam. Mislim, prosto nije samo to. Jer onih 7 levela koji postoje u odmoru, postoje da bismo mi shvatili ok, meni je potreban ovaj emocionalni odmor, kreativni odmor, fizički odmor, duhovni odmor. Mislim, znači biti svestan kakav tip odmora nam je kada potreban. Ali ajde, ja bi isto sad mogla da pričam još. Produžit ćemo očito, pa evo, ako ništa drugo, nas dvije ćemo pričati. Zezam se, želim da pustimo ipak malo vremena, ali ovo što je iduće, znaš koje je pitanje, jer sam ti pitanje poslala, ali jako je važno. Ti si u jednom svom newsletteru, kojeg sam ja dobila davno, starijem jednom newsletteru, pisala o tome da je perfekcionizam omiljeni izgovor svakog neuspjeha i nazvala si, odnosno pisala si o njemu kao o oduzimanju prava sebi na grešku, s čime se u potpunosti slažem, a s druge strane, a uvijek postoje te dvije strane, u jednoj od nedavnih epizoda podcasta si stala u obranu perfekcionizma, jer ono što često možemo vidjeti kada se u nekakvom javnom prostoru priča o perfekcionizmu, da se kao lijek protiv perfekcionizma zapravo propisuje nekvaliteta. U smislu nije bitno nije bitno da je savršeno, nego da je završeno. Sad, to je u nekoj mjeri naravno točno i svi mi koji se borimo s perfekcionizmom znamo da ponekad treba reći dobro, ok, prekini, idemo, gotovo je, znači ne trebaš više po 68. put provjeravati, dobro je. I nećemo zbilja ništa napraviti nekakvim bjesomučnim ganjanjem savršenstva. Ali ono što, a ovo je sad vezano za ovu IT industriju o kojoj si ti pričala, iz kojih je puno dobrih praksi poteklo, ali isto tako je puno loših. Meni se ponekad čini da smo mi u tom beskonačnom lupu minimal viable producta. Za one koje ne znaju, to je terminologija koja se često koristi baš u IT tehnologiji, recimo kod kreiranja ovih appova, gdje se na tržište pušta produkt koji zapravo još nije završen. I onda se putem tržišta taj produkt testira. Ja volim to kao nekakvu filozofiju gdje mi kažemo ok, pomoću svojih klijenata ćemo razviti proizvod, ali ono što se često događa je da ljudi plaćaju punu cijenu, a zapravo dobivaju proizvod koji nije još završen. Tako je. I to je nekakva antiteza sporom poduzetništvu i sad ovo pitanje tu se i Bojanino pitanje se tu nadopunjava. Pa evo, možeš nam reći nekoliko riječi o ganjanju perfekcije versus ganjanju kvalitete. Gdje je granica i koja je razlika između toga dvoje? Ja jako volim tvoju posvećenost, znači baš si me ulovila, jeste, jedan newsletter je bio davno na tu temu, a onda drugi podcast kao šta ova Jovana priča, jel? Ali u međuvremenu i ja sam narasla i naučila kroz svoje iskustvo i kroz iskustvo rada sa klijentima da stvarno moram da stanem u odbranu tom perfekcionizmu. Ali ajde prvo da ga objasnimo. Prvo, perfekcionizam zaista jeste kada posmatramo iz branše psihologije, psihoterapije, ljudi mnogo rade na tome,
on se deklariše kao poremećaj, jel? I ja sam se uvek me nerviralo to zato što ja sam sklona u nekim oblastima mog života jako visokoj stopi perfekcionizma i onda me je jako nerviralo kad neko kaže da je to poremećaj i još mi samo fali ono da mislim za sve da sam poremećena, jel? Ali prvo perfekcionizam, znači ne možemo ga vezati za svoj identitet pa reći ja sam perfekcionista, što žene jako često rade. To je kao da uzmete nalepnicu, zalepite na celo svoje biće i nastavite prostor ni za šta drugo. Znači jedan deo mene je sklon perfekcionizmu. Znači nije to stvar identiteta. To je strah od greške, da, znači to je kada sebi oduzmemo tu dozvolu i ne damo sebi pravo da pogrešimo. I onda on ide ruku pod ruku sa prokrastinacijom. Još malo da pročitam ovo, da vidim ovo, da ga ispoliram, da ga još ispoliram, da ga izgletujem, da ga ovo, da ga ono, jel? I onda to negde ode jako daleko, nas pusti ta volja i sve kao, ma nije ovo za mene, jel? A da nikad nismo ni pokušali. I ja često kažem to, ono, mnogi divni projekti se nikada nisu ostvarili zato što su ljudi imali strah od početka, a na tom početku su mislili šta ako se dobro ne završi. I onda je to ono kao, pa mislim, to je stvarno greh. Sada, ono što sam ja to je sad ono, sad kažem te, ajde da kažem, više kao edukacije, više iz psihologije i tako dalje, šta jeste perfekcionizam, šta spada kod njega. Izrazito visoki standardi za rad koji nisu dodirljivi, nisu realni, jel? A onda imamo druge ove motivacione govornike koji kažu ma to je uverenje kao budi realan i tako dalje. Ali nama ta realnost je jako važan sastojak ako pričamo o planiranju, organizaciji i postizanju nekih rezultata. Ali ono što sam ja primetila jeste da mnogo ljudi koji zaista nema ovaj problem ili ti poremećaj, po znacima navodnika, sebi lepi tu etiketu da bi se odbranio od nečega što nije završio, uradio, nije ovako, nije onako. I zalepiše sebi etiketu da su perfekcionisti, a ni p od perfekcionista. I onda sam ja htjela malo da stanem tu u odbranu i da kažem da moramo da budemo svesni kada mi težimo najviše mogućem standardu kvaliteta, odnosno koji je to minimum kvaliteta ispod kojeg ne radim, to je jako važno, to se i u timovima trenira. Sa druge strane, ok, da li je ovo perfekcionizam ili moja težnja da kvalitet bude na visokoj razini. Ako je moja tendencija da to bude na visokoj razini, ajde da vidimo da li je ta razina realna. U tome, znači da se moramo, jer ja sam isto puno puta za sebi rekla, ovo je moj perfekcionizam, ubiće me. I onda u stvari shvatim, čekaj Jovana, ali ja imam neki standard za rad. Imam standard po kom radim i kvalitet po kom radim. Znači kvalitet po kojem isporučujem svoju uslugu, kako vodim grupe, kako radim radionice, kako radim 1 na 1, ispod kojeg neću da idem. Tako je. I ja sam spremna za to da platim cenu. Tako je, bolje je da stoje i to je u principu, meni uopće nisu kontradiktorne te tvoje 2 epizode, odnosno newsletter i epizode, jer pričaju o različitim stvarima. Tako je. Baš ovo što sam rekla, taj minimum, ja sam se s tim pojmom susrela relativno nedavno, možda pred 5 godina, iako on je prisutan i preko 10, gdje kad sam to mislim si, kako je to uopće moguće, kako ja mogu staviti proizvod koji nije dobar, a tada sam razmišljala baš o aplikaciji, kako ja mogu pred ljudima prodavati nešto što nije završeno, što nije ni blizu završeno. Opet naravno kako se pristupi tome nije uvijek to tako, ali dosta često se danas ljude gura i u ovom našem mikropoduzetništvu da izlaze iz zone komfora, kao to je super i ne možeš stagnirati, ali cijelo vrijeme ovo što pokušavamo kroz ova predavanja sporog poduzetništva reći je da ponekad treba i vremena i da nije uvijek dobro izbaciti nešto što je ispod naših standarda, u čemu se mi osjećamo loše, što mi ne bi kupili nikad, samo zato da idemo brže naprijed. Znači, to mi je ta nekako glavna razlika. Mi ne moramo ići toliko brzo naprijed da produciramo smeće u bilo kakvom obliku. Znači, naravno da svako od nas može izabrati način da proizvodi nešto, ne znam, i sa jeftinijim materijalima, ako nešto fizički proizvodimo, da nešto nije do kraja pregledano, da nismo, ne znam, dobro formatirali, da je bezvezno ovako, onako.
I postoji velika razlika da prihvaćamo takve stvari od onoga da po 60. put, što sam ja znala, po 60. put pregledavam tekst. A opet dolazi od toga da ja i nakon 60 puta će se u mojim tekstovima uvijek naći pogreška, jer jednostavno preskočim nekakve stvari. I da onda kažem, ok, dovoljno je da 3 puta, jer nakon 3 puta svejedno je. Znači, dovoljno da si 2 ili 3 puta pregledala i onda možeš to pustiti. Jer nećeš gubiti 3 dana na pregledavanje teksta. To je, postoji velika razlika od toga, ma neću uopće pregledavati tekst, šta me briga, ko će čitati, nek čita, baš me briga. Tako je, tako je. Ali i sa druge strane, Ana, vidiš kako ovo je baš jako, jako dobar primjer. Mi smo postali takvo društvo da imamo toliko nisku stopu tolerancije na typos, na gramatičku grešku, mislim, nešto se potkrade u tekstu, jel? I to je sad ono, nepismena ti ovo, ono. Znači, mi kao generalno, kao društvo, sa tim društvenim mrežama, aplikacijama, sa svim što koristimo, nama se svaki dan servira savršenstvo. Mi svaki dan to gledamo, mi svaki dan to upijamo, to je u podsvesnom umu. I onda ono što mi radimo jeste da upoređujemo kako se mi osjećamo sa nečim kako izgleda na mrežama. I, mislim, to su dve neuporedive stvari, jel? I otuda i dolazi to, ono kao, vidi ova progutala slovo A, nepismena, ono, bolje se malo Znači, niko ko je normalan, ko ima zdrav stav prema greškama, prema pogreškama, prema biti u krivu, ono što ti kažeš, biti u krivu, ne biti u pravu i tako dalje, ko ima zdrav stav prema tome, nikad neće osuditi nekog ko je napravio jednu gramatičku grešku. A ako se te greške ponavljaju pa pišemo rečicu ne odvojeno od glagola, zajedno sa glagolom kad treba, kad ne treba, mislim, onda pričamo o nepismenosti, ali svakom od nas, koliko god da mi prekontrolišemo, desi se, mi ceo dan buljemo u taj kompjuter i desit će se greške. Ali niska tolerancija na to... Ja stavim uvijek kroz ovaj spell check, ispravi me, mi imamo za hrvatski, ali ja znam takve greške radi da on jadnik ne prepoznaje moje greške. Tako da mi se zna dogoditi ono da sam negdje, drugo je kad je kompletno krivo, a drugo su kad su baš typos. Ali dobro. Pa da, evo i ovo što Helena kaže. Imam strah od objave na društvenim mrežama jer imam disleksiju, ono, stvarno ne vidim da neke stvari, ono, ali to govori to kad mi ulovimo nekog pa ga onda kao, odjavila sam se s njenog newslettera, brate mili, ono, ne znam kako se piše. Mislim, doživljavala sam te stvari. I ja sam kod sebe doživljavala da moram da se izvinjavam što sam napravila neku grešku. Pa ja stvarno nisam ni znala možda da se nešto tako piše, ne piše, kaže, možda je typo, možda je ovo, možda, nije ni bitno. Ali društvo je generalno postalo jako osuđivački. Mnogi ljudi koji imaju mnogo vrednije, lepe stvari da podele, nikad to ne urade, jer im je frka, jeli? Da. Ako naprave grešku, šta će da se desi? Ali dobro, to je sad neka druga tema. To je nešto što, dobro, moje iskustvo je sa odgovaranjem na zločeste i zle komentare seže vrlo daleko, jer sam radila u hoteljerstvu i tu se susrećemo naravno sa i zasluženim i nezasluženim kritikama klijenata, pogotovo kad radiš u ogromnim hotelima koji primaju po više tisuća gostiju. Uvijek se, ovo što je rekla moja kolegica jednom prilikom, Ana, trenutačno 811 gostiju u hotelu. Statistički je nemoguće da su svi normalni. Jer je bilo nešto, uglavnom, imali smo baš jednu situaciju gdje smo imali posla s jednom psihičkom poremećenom osobom, uglavnom. Tako da nekako ja te napade, naravno da je uvijek to drugčije kad su usmjereni tebi osobno, ali evo ovo što je napisala Helena, ne trebamo se bojati. Znači kad nam neko kaže ti si nepismena, kažeš mu hvala, nisam nepismena, imam dislekciju, slobodno zalupi vratima, ili, mislim, nema da ti vrata zalupe na izlazu samog profila, ili ono što su neki ljudi već počeli raditi je da takve komentare brišu i da miču te ljude. Znači da im ne daju apsolutno nikakav prostor. Moja kuća, moja pravila, ne sviđa ti se ovo što radim. Naravno da to znam onako malo kao, ja uvijek volim i dobiti drugčije mišljenje, znači ne moraju ljudi imati isto mišljenje, ali postoji razlika između dijeljenja različitih mišljenja i jednostavno blačenja. Znači nije svako iznošenje nekakve antiteze napisanom ili rečenom ili ne znam, iznošenje mišljenja. Neke stvari su jednostavno pljuvanje po drugoj osobi,
napad na osobu, na skupinu ljudi i na tako dalje. Tako da ja tu jesam, meni se to ne događa često na mom profilu. Imala sam i tako možda 2 primjera da su mi ljudi ispravljali moje gramatičke greške, ja sam im se lijepo zahvalila. Ako je bilo moguće, čak sam ispravila to što sam pogriješila. Ako nije, ako su bilo u nekakvoj grafici, nisam. U svakom slučaju, ponekad je to zaista dobra namjera da se ukaže na nešto, ali postoji način kako izrećemo dobro. Kako nešto govorimo u dobroj namjeri, a kada je to samo da bi izrekli svoju frustraciju. Tako da, Helena, ako se susrećeš s time, briši, šalji ih dalje i nemoj ne objavljivati samo zato što imaš. Ako odeš na moj profil, mislim da ćeš naći nekoliko tisuća grešaka raznih. Ajde da pustimo devojke da nam se uključe malo, da nas dopune i da Može, sa nekim evo, pitanjima. ništa, ja ću sad do duše, evo do zadnjih nekako, samo malo. U zadnjim smo imali slabo, više su se ljudi uključivali kroz chat, pa idemo krenuti od ovog što je Bojana napisala. Bojana, ako nam se želiš pridružiti da ponoviš svoje pitanje live, dapače dobrodošlosti. Postoji li ovaj productivity? Potakli me Anina tema o digitalnom smeću. Kako zdravo težiti produktivnosti, a spojiti uz nju utjecaj na zajednicu? Inače, radi se, digitalno smeće je moja zadnja epizoda podcasta u kojoj sam pričala o tome kako mi zapravo overprodukcijom i digitalnih sadržaja radimo na stvaranju stvarnog utjecaja na okoliš, slično kao i brza moda. Jer nekako mi kad razmišljamo u tome, ne znam, da je neko producirao majicu koju ću ja sad baciti na nekako smetlište, mi možemo reći da to je smeće. Ali kad razmišljamo o nečijem PDF-u beskorisnom, kao pa dobro, to je samo PDF. Međutim, sve ono što i mi stvaramo i overproduciramo da bi zadovoljili nekakve standarde u content marketingu gdje stalno nešto mora biti, mi stalno nešto moramo, pa opet nije bitno koje je kvalitetno, bitno je da se nešto vrti, da ljudi preuzimaju, da downloadiraju, da ulaze na naše liste i tako dalje i tako bliže. To zapravo stvara stvarni output energije. Znači sve ovo što mi danas, videi koje snimamo, sve to negdje stoji na nekakvom serveru koji troši energiju. Isto kao što troši energiju za proizvest majicu, isto tako i serveri na kojima mi stavljamo svoje digitalne sadržaje troše energiju. Sad, ta zdravo teženje produktivnosti, što se tiče zdrave produktivnosti, mislim da je Jovana odgovorila već djelomično na to pitanje. Ono što bi ja dodala je da ne moramo trčati za sadržajem, ako ćemo pričati o tom digitalnom smeću, ne moramo producirati nešto samo zato što moramo nešto isproducirati. Znači, ako nemamo šta reći, bolje je šutiti. Isto kao ako imamo šta reći, nećemo šutiti samo zato što imamo disleksiju ili nekakvu, ne znam, znači ne smije nas to spriječiti da pričamo. Isto tako, ako nemamo što reći, ne moramo kačiti kvotove, nemam pojma, raditi nekakve gluposti samo zato da bi nešto osvanulo od nas na internetu, da bi bili i ta pretjerana produktivnost, produkcija, zapravo ne produktivnost, nego ta pretjerana produktivnost, produkcija sadržaja zaista može doprinijeti lošijoj kvaliteti nas, jer radimo nešto na silu, i lošijoj kvaliteti općenito života, jer dugoročno sve ono što mi radimo ulazi u nekakav koš. Naravno da moj, tvoj, naš PDF neće zagaditi kao privatni jet plane Jeffa Bezosa, znači nećemo se sad nećemo se uspoređivati, ali definitivno svaki naš korak je korak prema tome da sebi olakšamo život i da napravimo kvalitetnije nešto. Znači nešto sve što produciramo, da kažemo ok, na prvom mjestu je kvaliteta, na prvom mjestu je kvaliteta mog života nakon što ovo isproduciram, a tek onda ide to što će mi to kao donijeti, ne znam, u moj biznis. No, ne znam, Jovana, da li... Pa da, mislim, i na kraju uvek se setite, evo, vrlo kratko, da kvalitet nikad neće izaći iz mode. Da. Nikad. Reels, prekomerno snimanje, postovanje, editovanje, titlovanje i tako dalje su sjajni alati koji treba da iskoristimo, zašto da ne,
ali u skladu sa našim senzibilitetom, sa našim karakterom, personalitijem i da težimo tome, jer kvalitet će uvek imati mesto na tržištu, znači nepokolebljivo. Da. Evo ja sam sad, sutra ću baš poslati taj email. Ja nisam snimila zadnju epizodu podcasta koja je trebala izaći danas. Jer nisam imala šta za reći, vrlo čudnovato za mene. Ali ja sam sad već 2 tjedna, tu sam znači, u obiteljskoj kući na moru. Imam brdo nekakvih obaveza, još uvijek radim svaki dan. I jednostavno nisam imala za iznijeti jednu kvalitetnu epizodu koju bi voljela da svi vi čujete. Ja sam mogla nešto sastaviti. Ja sebi da sam dala neku temu, ja bi nešto napisala, ja bi nešto izrekla. I to bi došlo, ali ne, zašto forsirati nešto što zapravo nema nikakvog pozitivnog utjecaja na mene i na moju trenutačnu situaciju, a vama svima neće utoliko služiti, zato što opet neće biti toliko kvalitetno koliko je sve ono što sam ja utkala zbilja duboko promišljanje i rekla kad sam imala što za reći. I tako se odnosim prema svom sadržaju. Kad gledamo sa strane content marketinga, naravno da će to imati nešto lošije količinske rezultate nego kad neko stalno nešto producira, pa onda ovaj se zalijepi za ovo, ovaj se zalijepi za ovo, imamo brdo nekakvog sadržaja gdje nas ljudi vide, čuju, nalaze. Ali mi i dalje možemo reći ne, ja ne sudjelujem u tome. Jer je ovo što radim dovoljno i sveukupno gledajući važnije mi je ovo što kaže Jovana, prioriteti su mi ovi, a nisu mi oni. Evo, to je nekako u toj... Jel mogu samo da dodam ovu jednu stvar, zato što to kad već pričamo o mrežama, puno je poziva na to, dođi na moj program, kupi moj e-book, kupi moj kurs i tako dalje, te naučim kako brže i lakše da prodaješ, kako da udvostručiš, utrostručiš profit, broj pratilaca, broj klijenata i tako dalje. I ja sam shvatila da niko nikad nije pozvao ljude i rekao, dođi na moj program da te naučim kako da stvoriš dobar program koji će ljudi voleti, kako da budeš dobar facilitator, kako da budeš sjajan moderator tog programa, kako da privučeš prave ljude, kako da napraviš dinamiku grupe, kako da... To nije važno, ali važno je kako da prodamo. I onda svi smo postali vrlo veliki eksperti u tome kako da prodamo. Znamo kako se pišu mail sekvence, kako se radi copy, kako je poziv na akciju, znači tu smo maheri. Ali zapravo magija se desi tek kada prodate. Tad nastaju svi izazovi, problemi, magija, čarolija i tako dalje. Znači, to je ono na što treba da se fokusiramo. Ovo vremenom izveštimo neke veštine kako da prodamo, kako da stvorimo, kako da lansiramo, ali ono unutra šta je upakovano, kad ljudi dođu i kad otpakuju taj celofan i tu mašnu, da ono kao, to je to sam ja platio, to sam čekao, to sam. Na tome radite, to su akcije koje prave razliku, to je ono što treba da stavite u svoje planiranje organizacije, ono što diktira vašu produktivnost, kako da isporučite jednu sjajnu uslugu svojim klijentima, da budu zadovoljni i tako dalje, i onda da to ponovite, ali da sa nekom unapređenom verzijom. Da, jer recimo unutar mog mentorskog programa radim uvijek na tome, ja uvijek krećem od tog kao kupca, odnosno i mi i kupac smo u centru zbivanja, ne samo mi ili samo kupac, i nalazimo tu nekako zajedničko i tu je dio zapravo dobre prodaje, dio toga da mi budemo samouvjereni u prodaji, da mi zbilja želimo prodavati. Ja sam negdje napisala, učim ljude kako da stvaraju proizvode koje će s guštom prodavati. Znači, mi zapravo trebamo znati vrijednost, biti uvjereni to što radimo, to dobro raditi. Znači, investirati u to da to dobro radimo, to što radimo da radimo dobro, i onda će ta prodaja zapravo biti puno jednostavnija i puno lakša. A onda kasnije, jer masu ovih nekakvih savjeta o prodaji zapravo dolazi od prodaje koja je namijenjena prodajnim timovima koji ne prodaju ljudima, nego prodaju brojkama. Totalno je dehumanizirana i nije ni čudo da ljudima ne leži, da ne žele se baviti takvom prodajom. Ne žele se baviti takvom prodajom zato što ne žele, jer ne smatraju ni ljude s druge strane brojevima. I sad kad se vratimo korak nazad, kad se vratimo na to što smo mi isproducirali i kad smo zapravo vrlo
svjesni toga i što to donosi i da je to kvalitetno i da je dobro i zašto je dobro, onda i onaj moment cijene, onda i onaj moment gdje mi moramo izustiti tu cijenu, onda i onaj moment gdje mi vodimo nekakve prodajne razgovore postaje manje naporan i postaje zapravo ok, ja imam sad tu nešto, znam koliko je dobro, izlazim pred tebe, znam točno što će ti donijeti i nemam apsolutno nikakvog problema da o tome danas pričam. Tako da odmaknuti se od ganjanja ljudi po internetu, ganjanja lidova, toplih, hladnih, ne znam čega, i tome smo isto pričali, i primaknuti se tome što smo mi zapravo napravili za svoje klijente i zašto je to toliko super. Evo, kad napisala nam je Bojana, kvalitet je mala crna haljina, definitivno. Pa da, pa da. Evo, voljela bi čuti još neke od vas, slobodno se priključite i kamerom, ako nam imate postaviti kakvo pitanje ili nekakav komentar na današnje predavanje, pozivam vas da to učinite. Evo, današnja tema je organizacija i ja sam primijetila da se meni pojavio, ne znam koliko je to vezano sa današnjom temom, ali primijetila sam se meni pojavio određeni strah. A to je, isto sam primijetila, su mi prioriteti posloženi nakon što sam vidjela svoje rezultate i sad sam zadovoljna tom nekom razinom što se tiče odnosa prema sebi. Zadovoljna sam odnosima sa ljudima koji me okružuju i pojavio se sada strah ako ja povećam posao, kao da će se te prve 2 točke koje su očito moji osobni prioriteti i jesu, osjećam da jesu, onako poremetiti. Naravno, to je zbog primjera koji nas okružuju. To je realan strah, ali ono što bi ti bilo moj nekakav, a Jovana će dati, sigurno sam dubinski, to riječ uopće. Biće. Znači da prihvatiš da je trenutačno tvoj sistem takav kakav je, funkcionira savršeno, u smislu da na ovaj obim posla je sve jako dobro posloženo. E sad, da bi se, znaš kako, što je trenutačno u tom sistemu nešto što funkcionira i što je dobro, i onda možeš vidjeti kako će se to promijeniti, kako će se kvaliteta tog nečega promijeniti sa povećanjem broja ljudi. I onda imaš nekoliko mogućnosti. Ili da kažeš to povećanje ne želim jer će mi previše poremetiti tu kvalitetu, ili da nađeš načina kako da drugčije nešto posložiš, da li su to drugčije usluge, da li su to kako da zapravo drugčije posložiš ovaj drugi dio da bi se uklopio i da ne bi poremetio ova 2 dijela koji sad već jako dobro funkcioniraju. Znači, to je sad samo opet, pričali smo o različitim sistemima. Ti si svoj sistem sad napravila i on funkcionira, osjećaš da želiš nešto drugačije i ajmo sad u promjenu tog sistema gdje vidimo ovo je nešto što funkcionira, ovo je nešto što bi sad htjela drugčije, kako da sad posložim te kockice na drugačiji način. Jovana. Evo Ivona, ja ću ti ispričati jednu priču, a ti se pronađi. To volim. Prošle nedelje sam imala sastanak sa jednom svojom divnom klijentkinjom, ona je dosta mlađa od mene i prolazili smo kroz neki proces, ajde da kažemo, slaganja njenih kockica, da vidimo gdje smo, šta smo i gdje idemo dalje. I sve je bilo posloženo. Posao posloženo, pare posloženo, odnosi, sve, znači sve je posloženo. I ja kao, što je ona došla na sesiju, znaš? Ja nju pitam, rekao, pa dobro, koje su tvoje, šta ćemo, vidi kako je sve lijepo posloženo, šta ćemo sad? A nju muči slična neka misao, kao, pa šta dalje, pa kako? I ja stvarno ne znam, ali pitala bih te šta te sprečava sada da uživaš u ovome što si stvorila? Strah koji osjećaš je potpuno normalan, ali možeš malo da ga odložiš i da budeš sad u ovom trenutku gdje sam posložila sistem koji za mene radi, imam određen broj klijenata sa kojima sam zadovoljna, gdje se dopunjavam, pare mi nisu problem, organizovala sam, produktivna sam, kako god. Šta te sprečava da samo malo uživaš u tome? Zato što na sljedeći level kad se budeš penjala, ideš sa strahom, bojat ćeš se pa ćeš se bojati, nisi bila tamo nikad, jel tako? Ali ga malo odloži, zato što iz tog razloga da budeš u ovom trenutku, da vidiš koliko je to si ti stvorila, to si ti napravila. I ne znam zašto uvek moramo da uzmemo, da sabotiramo svoje stanje. Idemo dalje, sljedeći level se.
vidi šta sam napravila. Ajde malo da sedneš i da se čudiš i da uživaš svemu tome što si ti stvorila. Evo samo to. Slažem se. I ovo je definitivno... Koliko je ovo lepo što si rekla. Da. Koliko je ovo divno. I daj sebi dozvolu da budeš i da gledaš svoj sistem i da se diviš onome što je tvoje stvaralaštvo. To si ti stvorila. Znači, A za sledeći level ćeš se bojati. To je neminovno. I upravo to, nije nam uvijek prioritet da se krećemo dalje. Znači, ponekad možemo biti, drugo je ekonomski razmišljati što nas očekuje, da budemo i razne SWOT analize i tako dalje, da mi smo svjesni nekog našeg okruženja i da razmišljamo u perspektivi što možemo dalje, da nismo samo zakopani. To je jedna stvar od onog da moramo stalno skakati u nešto novo. Super, hvala ti Jovana, ovo mi je baš divno što si rekla. Evo Valentina nam ima dignutu ruku. Izvoli Valentina. Tako je. Evo ja imam jedno suprotno pitanje. Dakle, što kada smo na početku i svjesni smo toga da se za nas još uvijek ne zna i onda poduzimamo te neke akcije koje bi nas mogle dovesti do burnouta. Dakle, kako se u biti organizirati na način da radimo brzo i efikasno, to jest da poradimo na svojem brendu. Imate li možda neki savjet zapravo za mene koja se bavim društvenim mrežama i znam da si Ana govorila o tome da je bolje objavljivati kvalitetniji sadržaj rijeđe nego kreirati sadržaj svaki dan, ali da on bude onako razvodnjeni. Što je trenutačno nešto što ja upravo radim, s obzirom na to da sam dobila savjet od jedne stručnjakinje, pa sam rekla hajde pokušat ću. Ali evo, mene zapravo zanima na koji način se mi početnici možemo istaknuti, odnosno što prije doći do tih nekih profitabilnih rezultata bez da izgorimo. Moj bi ti uvijek savjet bio da znači ovo što ti je, ne znam zapravo koji si savjet dobila, ali koliko sam shvatila savjet je da produciraš više sadržaja. Sa aspekta sadržajnog marketinga to nije loš savjet. Taj nekakav omnipresence, znači gdje smo mi sve prisutni i međutim to je savjet koji je zapravo namijenjen timovima ljudi. Znači vrlo lako te može donijeti do burnouta savjet da na više kanala odjednom kreiraš veliku količinu sadržaja, jer bez obzira što ti se baviš društvenim mrežama i sigurna sam da imaš neke skills koje su potrebne da to napraviš puno više nego neko drugi ko to ne radi, pa onda ti neke stvari dolazi lakše, nećeš potrošiti, ne znam, neko ko se nikad nije susao s editiranjem videa će potrošiti 5 dana na nešto što ti možda odradiš u 15 minuta. No bez obzira na to, kada mi produciramo veliku količinu sadržaja, to nas neminovno kroz duže vrijeme dovodi do burnouta. Sad, tu je nekoliko, ono što bi ti definitivno bio moj savjet i s obzirom da znam tvoju priču i znam koliko je zanimljiva, da gledaš izvan okvira društvenih mreža. Znači, društvene mreže su naizgled besplatan alat, naizgled, jer nas koštaju itekako i vremena i živaca i svega ovoga što si navela. Znači da gledaš šire od društvenih mreža i da tu svoju priču ispričaš i kroz nekakav PR, kroz povezivanje sa drugim kreatorima, kroz, ne znam, ono što je meni uvijek, a ja imam zbilja sporo rastući i vrlo dobro, svi se razumijemo, znači ja imam sporo rastući profil i to je namjerno tako. Ali kad sam htjela da taj profil raste, uvijek je najviše rastao upravo kroz interakciju sa drugim ljudima. Znači, ne kroz to ja radim sadržaj i šaljem ga u svijet, nego ja razgovaram, ja zovem ljude kod sebe, ja uključujem druge ljude u svoj sadržaj, ja dijelim, oni dijele mene i tako dalje i tako bliže. Znači, uvijek je taj rast nekakav se događao. A onda postoji nešto što se zovu i oglasi, ok, tu je već sad neko ulaganje i nekog početnog kapitala, ali ono što definitivno je da budemo svjesni što mi to nudimo, kome nudimo i da vidimo kako ćemo doći do tih pravih ljudi, a da nije samo ja produciram sadržaj kojeg šaljem u svijet.
nego ja surađujem s pravim ljudima da dođem do pravih ljudi i nudim nešto, ono što je Jovana rekla. U potpunosti sam svjesna što ja to nudim, kakav to benefit ima za ljude kojima to nudim i tako dalje i tako dalje. Nije svaki početak lagan, ali nije odgovor na to bjesomučno produciranje sadržaja. Jer da, to teoretski donosi rezultate, ali obično donosi rezultate u nekakvim sistemima. Znači gdje imamo content menadžera, pa imamo ovo, pa imamo ono, pa svi negdje produciraju, pa onda to dolazi do jako, mislim, prodajni ljevak funkcionira tako da mi dođemo u najvećoj onoj stepenici do jako velikog broja ljudi, onda to kao sužavamo dok ne dođemo do nekakvih klijenata. Ali ono što moramo biti svjesni da u velikim firmama stoje timovi ljudi koji rade sve te stvari. Stoji nekakav marketing tim, nekakav digital marketing tim, onda imamo prodaju, onda ja sam radila u tim prodajama, pa onda imamo ispod prodaje ljude koji se bave nekakvim uvlačenjem tih ljudi u sistem i tako dalje i tako dalje. Onda ako ćemo na mom hotelskom primjeru, poslije imamo neku recepciju koja i nekakve operacije koje ispunjavaju to što smo mi prodali i tako dalje. I to pričamo o timovima koji nije jedna osoba nikad. Tako da definitivno revidiranje sadržaja na način da prestaneš razmišljati o produkciji sadržaja, a počneš razmišljati o ljudima koji ti mogu pomoći da se tvoje glas čuje i tvoja priča čuje. Hvala lijepo. Zapravo sam u tom nekom smjeru sada krenula, tako da evo, hvala puno na savjetima. Super. Jel mogu da ti preporučim jednu aplikaciju? Može. Ovo je jedna jako dobra aplikacija za treniranje produktivnosti, a zove se gajenje i osnaživanje dubljeg odnosa sa sobom i revidiranje izbora na koje smo donele. To je najmoguća bolja aplikacija koja postoji. Zato što jako je ključno ovdje da znaš kako se osjećaš. Jer ako se ti osjećaš sjajno dok proizvodiš svaki dan tonu sadržaja, super. Ako ne, onda uključiš aplikaciju, obaviš dublji razgovor sa sobom i osvestiš šta te je navelo na takve izbore i kreneš iz početka da ih razmotavaš. Odlično. Hvala Jer već puno. imaš dovoljno znanja, baviš se tim poslom i treba vjerovati svom znanju. Jeste. Treba vjerovati onome što mi već znamo i ne stalno tražiti od mentora, koučeva, ljudi s interneta da nam prosipaju novo znanje i daju nove informacije. Znači, ja vjerujem da svako od nas na svojoj polici ima ono hrpetinu. Znači, ja sam imala jednu ideju, nije rečeno da je još neću sprovesti u djelo, znači htjela sam napraviti program gdje ćemo zajedno, kroz nekakav grupni program, gdje ćemo zajedno raditi svaka na već edukaciji koju je kupila. Znači, ne da kupite edukaciju od mene, nego da napravimo neku grupu podrške, malo pročešljamo već postojeće edukacije, jer je stvar u tome da već imamo toliko toga kupujemo, toliko toga konzumiramo. Ajmo malo pročešljati i malo to, pogotovo mi koji se bavimo već sa digitalnim marketingom, imamo toliko znanja iz tog područja. Ajmo ne vjerovati stalno drugim ljudima, nego vidjeti što to funkcionira najbolje za nas. Jer kad počnemo koristiti to znanje da implementiramo znanje u svoj sistem, umjesto da stalno tražimo vođu puta, onda nam se zapravo događaju stvari s kojima smo mi in line i onda počinje puno lakše biti i bolje prodavati. To su vam oni ljudi koji pričaju o nekakvim 50 stvarima, a prodaju sumanuto dobro prodaju i uvijek imaju sve rasprodano i tako dalje, uopće ne pričaju o onome što rade. Zato što imaju tu nekakvu privlačnost i sad dobro, to su sad već što kaže Jovana, polariteti između nekakvih ne moramo biti, ali ono što je kad smo samouvjereni, kad znamo o čemu pričamo i kad nemamo potrebe stalno nešto novo ubacivati sistem, nego graditi svoj sistem, onda počinjemo se događati druge stvari. I da normalizujemo stvari kao što su neuspeh, razočarenje, umor, premor i tako dalje. Mislim, ne da nam postanu standard, ali ne po svaku cenu da izbegavamo te stvari. Znači, ako znaš da te produkcija sadržaja svakodnevno u tom obilju, u toj količini,
toliko zamara, iscrpljuje i šalje neke signale, ono idem pitati sad još Janu i tako dalje, znači da nešto nije okej. Ali blueprint ne možeš dobiti ni od koga nego samo od sebe. Da vidiš tačno ono šta me navelo na ovakve izbore i da li su ovo i dalje moji izbori. Jer možda ih promeniš, što bi rekli, ono, nisi drvo, jel? Ali ono, ovo ne radi za mene. To je okej. Jer ne mora sve, mislim da je taj narativ sada uz mentora ćeš brže, ajde da brže ovo, lakše ovo i tako dalje. Ono, pitanje je šta brže? Da li treba brže i po koju cenu brže? Jer brzina nikad je, ona je neupitna, možemo mi svi da ubacimo u 5, ali nije normalno da se vozimo u 5 brzini stalno. Niti je normalno da se vozimo u 2. Evo Maja vozi, ona sad menja brzine tu. Jel tako Majo? 1., 2., 3., 4., 5, ona ne koči, vamo tamo. Tako da ono, slobodno sedneš sa sobom i prvo pre nego što pitam svog kouča, mentora, terapeuta i tako dalje, ja ću uzeti jedan beli papir, skuvat ću sebi kafu i revidirat ću ponovo svoje izbore i svoje odluke i vidjeti, kako se sada osjećam po pitanju onoga što sam odlučila pre 2 meseca. Jer narasla si, stvari su se promijenile. Što se tiče blueprintova, postoje stvari u biznisu koje su utemeljene na nekakvim ekonomskim znanjima i one su neupitne. U smislu kad svi ljudi, uključujući mene kao papige, ponavljamo da moramo imati neki financijski plan, pa moramo imati znanje o svojim klijentima, pa moramo imati znanje o proizvodu, pa prodajnu poruku, bla, bla, bla. Znači, to su sve nekakvi elementi koji su, ajmo reći, neupitni. Ono što se zna dogoditi da neki ljudi intuitivno neke stvari iznesu, pa nikad nisu razmišljali o prodajnoj poruci, a svejedno ludilo prodaju, jer su je negdje sami uspjeli iznijeti bez nekakvog dubljeg znanja o tome. Ali blueprint, kako to sve posložiti da tebi ti ne može niko dati. Jer si u specifičnoj situaciji u kojoj nisam ja, nije Jovana, nije ne znam koja mentorica, edukatorica, ne znam šta. I ništa, evo, nekako zaključak ovog svega je vjerovati u svoje znanje. Ja uvijek, i tu mi se isto najveća neka promjena dogodila kad sam rekla, ok, stara, imaš 15 godina iskustva, imaš toliko znanja, toliko toga si prošla, ne možete niko reći nešto što već ne znaš, u smislu ne da mi niko ne može dati novo znanje, jer sa svakom novom interakcijom ja naučim jako puno, pa iz današnjeg razgovora sam dobila saznanja koje nisam imala do sada, nego ne možete niko reći kako ćeš ti to inkorporirati u svoj život, da funkcionira za tebe. A neko ti može dati podršku, možete dati znanje, možete dati potporu, možete dati neku novu informaciju, možete izbaciti neku staru informaciju, možete, ne znam, slušati kako plačeš dok svoje neke stvari prerađuješ. Tako je. Sve je to u redu. Evo jučer je bila Ana iz Rainbow Duge stavila kao niko neće doći. To je jedna od mene najveći cringe. Niko se neće pojaviti. Niko neće tu biti za tebe, moraš biti sam za sebe. I ja sam joj dole komentirala, ne, ljudi će se pojaviti, ljudi žele biti u našim životima. Neće odraditi za nas, neće napraviti taj heavy lifting, to moramo sami, ali zapravo jako puno ljudi želi biti u našim životima. I možemo im dopustiti da budu u našim životima, možemo platiti njihovu pomoć, prihvatiti njihovu pomoć. Znači nije ovo sad sve radi sama, imaš dovoljno znanja, nemoj se više nikad nikome obratiti za pomoć, daleko od toga. Ali ono što uvijek moramo za taj heavy lifting je zaviriti prvo u sebe. Evo, ima li još možda nekakvih pitanja? Nasedele smo se. Pa dobro, zanimljiva je tema, ima tu svašta nešto da se priča. Ako će neko još nešto tipka, pričekat ćemo, do tada ja te pozivam za neki tvoj završni misao na kraju današnjeg zadnjeg i evo moram već sad mi se čini najdužeg predavanja, iako puno sam u njemu uživala, tako da mi je, ja bi mogla još, ali evo voljela bi nekakvu tvoju misao čuti. Pa hajde, evo ovako. Ja bih 3 stvari nekako izdvojila. Prva je da se setite da su najvažnije stvari u životu jako jednostavne. I čim je nešto komplikovano, pitajte se da li je to vaše. Druga stvar je
da vrednujete ono što je jednostavno, jer ono ne mora da bude naporno i ne mora da se ulaže neki astronomski trud i napor da bi nešto vredelo. Tako da treba da normalizujemo te stvari, da najviše vredi zapravo ono što jeste jednostavno. I da ono kada vam ljudi kažu, ono kao slušajte sebe i tako dalje, da to nije nikakva patetika i nikakav kliše, već da svaki dan treba da radimo na tom kontaktu sa sobom i da učimo vremenom kako mi zapravo slušamo i čujemo sebe. Jer to nije nešto što razvijemo pa ga imamo. To je nešto na čemu radimo svaki dan dok smo živi. Tako da, eto, sa tim bih možda upakovala cijelo ovo. Odlično. Ovo mi je zbilja genijalno i hvala ti, Jovana, što si danas bila tu sa mnom, što smo zaključili ovaj ciklus. Hvala svima koji ste bili danas ovdje uživo, pričali s nama, postavljali pitanja, komentirali i hvala svima koji će ovo naravno pogledat i u snimci. Ono što bi ja voljela završiti je nekako da ta sporost, odnosno ta brzina uvijek dolazi od nas i da poanta svega ovog, poanta tog pojma sporog poduzetništva, slow livinga je da kažemo ne nekakvim konvencijama koje nas tjeraju da živimo u neugodi. Da živimo cijelo vrijeme u nekom disbalansu sami sa sobom, što ne znači da će nam uvijek biti ugodno, što ne znači da ćemo, probuditi se svaki dan sa osmijehom i da neće više biti neugodnih životnih situacija ili da neće biti neugodnih iskustava ili da će nam teći med i mlijeko, nego jednostavno da nećemo sami sebi nanositi tu neugodu da bi bili u utrci. Nego da ćemo diktirati sami svoj tempo kako bi bar prestali sami sebi nanositi nekakvu štetu. Čvrsto vjerujem da to onda dovodi i do ovih usklađenih rezultata u našem biznisu i da to dovodi onda do tog biznisa kakav mi želimo za sebe. Tako da, dragi moje žene, hvala vam na ljetu sporog poduzetništva. Snimke su do 31.8. dostupne na mom YouTube kanalu, a za kasnije ćemo vidjeti. Jovana, hvala ti još jednom što si bila gošća i sada vas lijepo pozdravljam. Čim uspijem downloadirati i uploadat ovo, bit će na kanalu. Lijepo. Hvala vam, žene. Hvala, čao! Ćao!